Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurubuli okubwatya nigwo kuligererwa n'ebigori byonsi. Lekinga kichaba ngo kwara ne asomo rubiri bw'Omogano yoko jakira litiko lya Jumatano ojakira chinsebere cyamaroba ogakinsiza to cyabutugo na ire libali abana go kwarenia asenjira ya bene asomo rubiri bw'Omogano no konyana n'abanyangongo bali babeira asinsitu ya Kenya bakode mirubiri twata kumanya nkayibale nkibagenda gukora nandi nkibakora denga kiri yabo bakora mirubiri asinsitu ya Kenya gone ire libali abana go kwarenia obena inche kurubono go ikomanyera nabako na utopati asensemo yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital wega sensemo ya YouTube nabako tonyora Ndizi TV News okonya chinga to tweet at Ndizi TV News wega ngalikia oni otukari ndikirenza kireta kwetera asenamba era skin ya ura butakore birone chinga kitigangi Omogano libaga karoli tukorera tu mutarire ndato tebina ingiaga kodire nande atutebi Omogano asenjera yobu ikeren kapsa siri tukorera onere libali abeno gukwari ani asenjera yabene karibu sana bono Motego ase gistu digito bono ningani tebi mwanjumuri aningo ende tumbago gendra bya somere buri Omogano. Okay, yentekene nganzire Ndizi TV ngo bakirambya mona so bontarira bonega igabo basi oitangare ya samalita nguru kwendri nyabuto Motego injino mondole bon obasi igale no seito ya indi kwebole 1964 21st May 1964 ya Ono mwanjumuri nada kumanya na Motego uyo Motego ni kama nyire mona asense mwichikosori lakini kwa tutare ka asense mwichikosori kabisa samangana yengoyo monto nada kumanya na Motego nkai watote bira seburetu lakini na jete skuru ngai waje skuru yo boroso na baibuli bao na bokora batea mbarabiaba ndinde mwanjumuri romanya Motego abaibuli bane umugaka akuru kusurumoni Motego getange umongera akuru kuteresa bitutu rosana abuna bwa abaibuli bane bono nganzite school ekuru kubuitangare primary school umwaka nanzite school 1975 ngaika mpaka standard 7 diri utigate 844 nali turuetore egwanza ali ngori tukoronga makoenda secondary karonjite Kisii school my dad anduseti akangira Kisii school nje natakite kwenda Kisii school natakite kwenda kadino tunga asabana abange bakarete kibali nalingi na school asibachi turoji konara na kolia lakini my dad akangira ngakora one week nika transferred to kadino tunga kadino tunga nisomete myaka ibere kuru 83 to 84 ngama kuronga nganya ngagenda itiria school ngote ma o level from 4 yeah ngwatana ni wono gwatete kad ngikwa abagisangi bagwatete mwena na takete ngende na abagisangi bana abana abangi balwarangiriti kuri school yana togenda amu igato tebe myaki kwa ngisi school osoma kwa ngisi school nkwalenge comfortable pa school na renge comfortable na takete kwenda na abana bali lakini ndende amasomo lakini ndende karona igete gali the my dad na achita ka decide karona achitenga mweberia akona ministry of works suneka ankamweberia kacha njinji ngagenda bona sinde comfortable na akakole sports na akakole athletics na akakole na football yeah but igenda na njite mostly football bya kabisa bano wasomere school yoboroso secondary kora denga sema ya masomo ake Motego ngwiti kwa ngo modero ngake igose kwa teberte jikosori kwa mai bono jikosori okay karona ruete gaiga primary tali ngana max ya mabina bwate sports no monto maybe agoteke mana ki ko iwe class na bwata max ya malire to akolire 36 points lakini na bwate out of the max iyo angirite school kwende itiria kwende Kisii school kadino arafu ngakolira itiria na kolto na certificate ya form ya nini ya form 4 yeah wana sama somo kwa sukitende ujibosi oswa na sukite tinje tiweta ni form 4 amangana football akangingira akakoingira bona nitake bona to se mbere turi kwa kora semo ya masomo
kero ngiki agara to gaso sense mo jigosori kero wa soma skuru jikoru primary nkwalenge ko bwato moyo buna ne jigosori usinga kiaje njo manyene umupira utalinga nje bwika ngazite tata na njite na kole sports iga kabaire kericho aga kaire kericho mepire ria kericho na aga kire kurwa na kabaire moto sports ma era brother yane Robert Umbaki Motego aga kaire Rivertex na aga kaire na post office no mwaki okabaire gotalinga ninje bweka ndo mwaki so moto sports my sisters imbaro bakaminyokire pia na abantu ba sports yeah to zene to kiaringa ma family yani kono kana ko ala dire family yake ime oyo karengore nje se family yaito tata abwata bangina babiri mungino mona ko kuteresa bituturo sana mungino kabiri akor kunyabuke igo ese family yo mungina rusana na renene injende last born ese mungina rusana asabana 7 injende 6th munyarkana ro last born into okurwa Teresa bono no nyengo yeye gose mangano jigosori arenga manyinga ime totemwa kiwe tumete bono kamarena no bwate kewa primary gwa chakirete asa mangana jigosori Motego toirane mai gake muna na batebi family tini ya kabiri ya sports bono nakabwatiri nduwe ya no monene na mubuguli bikoroto na mubuguli uniform ochiegeti tiriba achire se timu ya nena inje natikari timu ya bana that is why maybe ngoja tore singo jirera youth team bono kana kamubuguli bikoroto bali ba achire timu ya nena inje natikari kunya wake mepire risiko gali from there bakaje bakaranga nimbate talent none timu ya kabeire inje nakabuguli uniform inje nakaire timu ya buguli sibagochi bono ngatwara that obi yo amangana sports ono no aja krite gabu ngajanga so ese timu area ito ya ekorku motongiti ngajanga motongiti ina timu na nzite na nsirite ya renge ebu baskuru basi nombono ne live no ndi one of the committee members yeah bakumanage team bono ukarwe team rende ria banta bake iriyo kurtembe pira ya bana bake ekaronde primary ngogenda nari mpaka nationals kana gachiri mpaka nationals bono no tuchirita mangana shabana baka monta baka monta bakaanza konyeberera ingoleke mbachoini that was 1983 karonso ite form 1 shabana bagachiri bakwirende school ba request umwalimu na agenda kokora mazoezi na barabu ngakora mazoezi na barabu tukaanza ni timu ya shabana umuindi olido kan na wono nyombe yere siko gawe tangani na ronya gachirete umuindi dokan into mabijeta se mo tukanyara twasoire espali tukanyara twasoire shabana espali gesinaringe one of the top scorers yeah national team kama koreka notice from karonde shabana ekerosa bana wasote ni miakirenga yokora no moke kwali miakirenga labri na sote mbwata around 1920 yeah 1920 yeah pono wasoire shabana rende kwa bere ndento radio tum na yeka wasote ko se mbare mware waka na baroto zeko se kurware waka kama Richard Yotambo Salim Mabruk Michael Koth Henry Nyandoro na Vincent Kwarura na Sylvester Mageni na banda bangi abuna utwalinga nabo bono wasoire timu ya Shabana twasoire timu ya Shabana kibo korere bwarengi kaki timu ya Shabana nani kibono mwetomete mwatete mogoso moja kwa kanu mosara usibone mutete mukini biego bino ase timu ya Shabana ntunda tebe Shabana nje ankonyete mono sana ngwa kirumu ndio dogo kani bya mono ase support yangete na akatwakanira school fees anything tutagete shopping nini kire gento na route nenelete ona karo twagenda Shabana tukabe ku school yemo eyu yaringa itiri high school tukabe kororo abaki nane ba Shabana first 11 mostly first 11 around 6 of them not waringe a team yemo kuru itiri high school ya kabiri chinsa chia games ngwanjiri twarenge baturusi school gali yatumya aja bake school yaturusi ororo yatoreta mazoezi na kare twakora mazoezi first priority ndu twakairwa abana be school twamya kigugari clubhouse twesibia yakore kwirende twaragere ndagera njakarosigwe bakarosirigwe ndagera yatoiranie school tuchikoikera prefs mna abandi yeah wana manko yobona ngaki bana gyo balance rende ngwate angwede to be form 4
Kingwa chikwanda kujibusiza ali yengoyo kwa balance mangana ye class na mangana yengoyo Motego. Mostly a class mina watu agatendi muna abana bantu. It is only games time. That's the only time to akalireki to akoyiu. Morning training to akoyiu. That's why to akatigiru to ire freedom yoko soma. To ire freedom yoko soma. It is only games time. That's the time to agachire egari atumu to aja to yukuru school to amgenda games time. It's almost 1.5 hours. To akora mazoezi to akore egari ere tayari atumyo kyali tu esibi to aragera to irana nande school to aso eblasi me prefs muna kawaida na abana bandi muna bali bakagendire games no mwalimu na baro bagukura bagenda twagenda prefs you want to then games ye no ya advanced le mwaka bere school mwanda go akero mwalengere lakini chinsa chinde no 3 class muna abana bandi enga kira kwa Shabana ikona ndina ko tani no abachesaje batangania sikira kwa Shabana kya do kan na to go de ntu akore to Omogano asomoro video yo nero jagite Shabana nani no mata batangana to manyene Shabana ndogo kan nero nyanseti na ndi paka muna jete matundura jete ka take over ntu kwa nyabono twaruro kwa twabere machuadi umuntu muna inje na ndi membe ngoira ni maigake ninda angeri chia national team for trials that was 1986 na karongo de 80 ngode 87 na ngode ko reach ona karonde ngoji gukora my O level karongo gukora ninda angeri trials ya national team karona ka national team elin trial twaringa ya abana b'eskuru twaringa babiri na mic computer ambani from Motego into twaringa abana b'eskuru babiri boka didi twarangira tuko chia national team ndije tuko ba dropped into abete big that is the time na so national team 1986 yeah inde ingo gukora ma O level yeah mbia kabisa kia bono tota katura kwa na Shabana akira ngiturusko jigoronga iwa chita kinto gukora Shabana na ndru chikuira na ororo enga kibono bokorri bwa Shabana bwa ngikero mware gwake kero wande na mwarenga bachesaji Shabana ntu atemete our best ntu agete no continental ntu represent a country ntu abete number portion 3 karo tuanyora FC Leopards ere Gormaya na AFC Leopards ntu abete number 3 ntu representative karo tu agete na Kapu Alias ntu akrete busongo gaiga ntu abatangana koleta continental Kisii County yeah bandi mwajide Shabana karwani Shabana mwajide jinsi chisko karwani Shabana that's why na got the only time to represent the country in nekarwa kitena Kapu Alias Kisii Kapu Alias nga yingoro nseki kuru Zambia mwanyi kolede no nyorosi mwanyi kole igaigantu abwete asina renge na bigete chigolivere na Sylvester Mageni akabeka yeah lakini tu wikagali wakatosoka advantage na experience pia I think when Kapu wale sina bantu ba continental emyaka mengi mbato socket agi henga ki yibona Motego kwa renga sense meyo egetikia ku study mo kyarenga ki yo ntwa kwego ni mayanja ga chirenga ki yo kwa gakirengo yo ase Shabana bono ngote bi tuirane maega ake egeti kia Kisii etu akate birenga ki team ene yonse go jagali irane sobita bwatia point yeah fans tu abwate fans ya sana mbaga to iri support no lene ka tu akorira mpira abana b'eskuru mbaga tu changira ne batu ano ne transport kichumura mbali ko tanga ine yanyare baga to iri kichumura batenga ne abana b'eskuru toganda tujunya kunywe chai tutwale chinguru twacha kwa kumpira mbaga to iri support fans ba Kisii ngo background yamon mbaga to iri support bono bwajor gwana se timu ya Shabana ngigero ko meki kwa beka no chigoli chwa tena ko beka kwa ngigoli bosio waka gose mbosiko waka girose karona renge Kisii I was a utility player njeno muntu ga create portion chance espokwa goalkeeping that was the only department in that college njena bonko nyonse chigoli naira na magega twabwaterana ne defender chiri twaikora timu Kisii ntu aliko taka timu ende yonse bokoli chi point kur Kisii mostly timu tota kire toibu Gormaya FC na Scarlet echina timu tota takite mwarda kama chiu kabisa lakini tu akatabire Kisii timu ende yonse gocha Kisii chi point yegotika na that's why tu akaperform ribuya none league tu akabire position nyingi ya ntu abwate kwirende target tu abegete Kisii timu ende yonse gocha totigere chi point na ichaka tokonyi tu abe position nyingi
Mimaro mwanju murini otole na eneli Motego ate eneli nyabuto Motego kerate to kumanya ngayale ngakia korete chigosori chiaye koru ase obwana bwaye ngakia soeta senze moyengo ina bone to maikira banda bange nigo mukubona ngayeneli nyabuto Motego ari goikaboni kana nda babona ngaki atali no na sichinse muye chigosori enda asire chigosori asorongo rwa Gusii yongo goteina genda kukwati muroberio umwasumuru genda kwati muroberio yo katori na eneli nyabuto Motego ngwira tora sentunire yakabere ndatutebya mange igoro yechikosoli boy gato tebina ngayare goikaboni gane ne katwa maitena na araba se county ya Kisii boni gana ndeta se ase obisi ose ko basi county ya Kisii ose boni ngayare kwina tora sentunende yakabere maya kichibese nguru kuchira mareta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri umwana umwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chegwiru abana matakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi okeri tuko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa igoko genda sesimi yao yakoboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri umwana umwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro ine aye n'umunye bw'ikianga cya mitumba kiri cy'abana n'abanta banene na nigo otagitego kigora gikakyange bono mama tefi mitumba bells nigo agokereirie sabari entambe nago gochiretera goikagesieri na munwa iga toko ni mitumba bells awe ba toko ni chianga cy'abana cy'abanta banene chirongi chi t-shirt chi blouse chi mixed dress tuko na blankets tuko na children heavy mix tuko na t-shirts China na Canada mutarere imeyumu chukisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room nambeyemo na boigo nyumba ya Ouru Power first floor room 35 ekeroko genda daraja 2 Jeni ngante to kora to mosigo koruga igase mama tevi ase ngenje mesigo yae eregile doan na andere miya emesigo ere mesafi kotomatole mesigo na yango chi Narok Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo, tubwate customers from all those sides. Anatuuzia mizigo vizuri, ni mama anaongea na sisi vizuri. Nere ngochari ale customer, titisha tingo toare tuabeke wiki ngima. Akesi mibono, obeke oda yao. Ase namba, enotisano na ibere isano na ibere, enotisano na isato, moisano nemo, enotisano. Gose, enotisano na ibere isano na ibere, isano na ibere, inye isano na isato isano. Gose, enotisano na ibere, isano nemo kianda, ibere isano nemo, kianda enoti. Tefi mitumba bells, enyorere chianga cha mitumba, asige kakiange. Ndizi TV, ubwansu, bw'Omogusii. Memano mwanju muri karanda kubwati murobiru Omogano ne yuko jakali tukuria Jumatano ujagera chinse bere chamaro gakinseto kari tukuria rotole na heneli nyabuto Motego tokumanya Omogano anene karalinga sinse mujiko soli kayale na ndinga kyagendete ko bano na kayale ko ikabone gende kutubwatia nyona bako tubwatia sense moye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital baya sense moya YouTube na boto nyora Ndizi TV News ko nyachinga to tweet Ndizi TV News baya kana kalkiao gende ko tomogetera se namba irase skin ya urabu ya sentunderi entangani na to deyuna okordi na ageta sense moya Shabana wando atakatomanya sentunderi ya kabere ngaya sugete gochi asense moye ngoyo na nde ingia korete karibu sana ndo Motego asante akaron korte ko Shabana
ning'anyete kurusha bana ngagenda Kenya Brewers 1988 when I lost my dad Solomon Motego Getange ukabero mwaki tata gitimbisha bana Kenya Karasira na chitenga ng'anya ngagenda Kenya Brewers ni that was the year 1988 na karona so Kenya Breweries na bakrite ngama korwo na bakrite ntu abiniti continental nini leagues na nini ntu represented country marakada halafu ninjete warabuni 1991 1992 karena ira na Kenya back turujina ngainete company nga ngogenda ndi inka my parents mbagwate problem igere ngagenda Kenya Breweries ngagenda warabuni for trials na takite bamanye kwa sababu ngote magwari wajia ngino wajira ngumbu ngigira deta to mino msomino nyagosira atatakite urushabana ose Kenya Breweries anga nentebe nga omuindio na akonyete my dad sana na ndi vita konya nkole irenga inikagitro nekero my dad asirete no umwako na chite agankonya sana ne chigali ko ngakanira mochari nini kerege ntone rote ne rete no ne romanyane na chita samatanga au yo mwako minto ayunga girite sana ne na berete Kisii miaka yons piko 83 paka 87 ayu ingagete sitoka atakitumujia samatanga ve because na maybe tingo mangi arengerete paka akacha kucha matanga my dad ngaite na trust na wate trust on me yeah bono wate mirena kwa Kenya Breweries gwatire gote marende chinse jabura yake goro senko tabori kwa ngaini daba na lende bono ngwajete ukanyora ari gusina ne kwerente hali garona chito na sign contract ya 2 years na agete ko 1991 kirapo kike Aruruba football club iyo kutoka Oman yeah na chitororo waka kana trials waka sign a contract nga beroro for 2 years go for green pasture na umushahara mbia bale konga ko linganisha no yo Kenya Breweries no konyete tindi ko ngaine no konyete nimbwate kinga bone Kasarani Nairobi gali nga gitumo chione no na kamenyire mbaka muno mugavana former governor Mr James Marbongwai egera chite kongira ni Kisii 2015 ekero wakire miaka erenge wate miaka na verete ivere from 1991 1992 na lingiranite Kenya wone elifu yane Kenya Brewers wakamanyanga na iranire back nenje ngachingevisa kuri Nairobi ngacha Kisii rigere mbama yango sina na achire rigere bachikontanga lakini nemba korodirio wakengo yo bona karonaika baka noticinga enderinari Arab country bakakora kibakagenda bakaripoti airport karona kore elifu yane nkoirana karona chikoena ne passport yane ngira ne back ekaba captured ibongo kori gibare ngondi gibane ekaba captured ibono biyabwa baroje gose mbata kete indwese company because of my performance na perform rubia mbata kete Kenya Breweries ngakigwaga kiroro chigori ngwabe nyinge gose ngaki assistance wa korona ne Motego Kenya Breweries ndo winati league continental toka perform rubia musongo yo Tony Banfield tatakete andusi amisi kuri se team no ne company enyene nyatakete ku ndus that's why kero bari kunya komonta ndia goche leaf nini bari kunya komonta kero ba notice that's why kero ngore na back passport yani abate captured yeah kero bakabujadi bono ukakorana kimonta na tetu ngera ne back se company enge release letter yako enda warabuni tuchina wate release letter ona kero na ira no company kanga ngaba promoted wakantebi ngira ne back yeswali ngatebi endo the only thing barakora no promote bangiranie gas bam promote mayo kali kwerende lakini release letter tinko na toko gendo matutagwati release utagwati promotion eba kwete mba comment bese bunirinde yarenge ngumbwali bakora de miake mba considered no no mushara to ringe muno uri nari kwa kanungali bangete chibesa ne chingi yabange ngara chate bangire there is nothing I can do ngaira na back to the company yeah ando akoro miake renga bona sese ona kana ne se company na koleta miaka mpaka muna na chite kurita
205 Even English arenge Kenya Premier League. Usinga kinga gitu Kenya. Riri ya renge ya ega kuri ku Kenya Premier League. Kebono ugakororo ngono totebena jitimu wa kiribna yebno mo nyangoyo toteshabana Kenya Premier League ne yende kwa jetu Central. That's the only clubs na akiri Shabana, Kenya Breweries na professional football ina agitoma na national team. Bono ngwate yabuna ekero ngwaye karkwalita yo kabana Nairobi ngwaye kamaja kurusia korete county. Wona kero na irante back to ekero na alitaya. Trojini mbwate ke gingagali. Ona alinge ngaira na bone. Nganya gutimuko ngaira na mangana construction ni na bwatu munjini sobere kuruma Simba or ku Ronald Nyaoga ekero notice nonde Kenya tindanyora gasi ndi binyokora akangira muno mukarani waye njina karosiri mishara y'abakoli gasi waye company ya construction one ekero ba noticing nonde Kenya timbu atie gasi His Excellency former governor James Omarbongwai ekero narangiriwa Radio Jambo na Fred Arocho trojini ntubwate former internationals tuwaka emepire area Nairobi ekero Arocho anotice timbu atigas ndi na construction analia andangiri Radio Jambo akanza kongochi ekero anza kongochi ngamutebi timbu atigasi construction ngokora nini ne akantebi ntegete His Excellency the former governor James Omarbongwai ayunga tubu atigasi okoleki akoe gasi akaandike studio kagenda Radio Jambo akangochi for around 1 hour karangochi for around 1 hour they even 1 month His Excellency former governor akandangeli akange gasi Lakini ndi bono Motego totebana ni gasi utabwate kusokonyokera konyo kwarita yegurwa sensemo ya sports ni gasi utabwate kose ngwabwate gasi ukarita nani nguta jakirtere no na club kiao wosoja ke no onde kobe koji asigit nani ngote abare na enga kiyo nigo karomuga vanatara kulika bintu bia bete mitando bana wan Motego ni gacha ndiketa se county ya Nairobi mochenga okora na kio anga anene na gotebi kururi mojakonga na arangiriti kuna construction na uyu na gotebi omunjinia Ronald Nyaoga keranda angiriti ngarorekana ingokora inde mjengo yetoro jibona karondo bukarani bolia ngarangiri umbu ate tools jiria na linda nyore gas nyakora ne fundi lakini that is the time na nyore te gas ya lakini ndote na Motego na jandikete ako jikona sensema ya mojengo zeni gata keterende na chinga kijema gas na alkuri gas na alkuri yego soma jumani otore na ene nyabuto Motego anda to Omogano enga kia korete nsemo yichiko so na ninga yare boni ga bono to na Omogano be county ya Kisii James Ngwaye former governor yo kaberu Omogano be county ya Kisii ajitaka moyo Nairobi bono moire mere bihara to tena na mere ya moite ne reri ase county ya Kisii asobo koreri angane ngakiri former governor His Excellency former governor Kisii Mr. James Omarbongwai na angete gasi upande wa sports na kolide amangana sports department as culture ambegete culture as amangana sports na ringe as a head coach ye county na tenita amangana sports njina ga scouting nature the talents cha youth lakini noro ongete gasi eri tanyengeti no moyo wenzi aliasa ambegete igandambiti kwa maana ize minister ya Kabairo jina Baire nechate na Baire na Beatrice alise ba mbegete na ngeta tingo kana na ngete gasindi ya ngete ona nataka iko na sub county ku scout na kuna chate talents ya youth mbarete county no ne organize ji tournament na leta na nechi youth teams na jireta kali county ku sub county lakini ngana ndira wa kwande Motego buna kera ko rusiti Nairobi okurusiri mochengo totebe wade na nini ga go dambet ngaki go dambo kwako peke ya nemere mako na tewaiga igandambeti aliasa mbegete inatakire kwa guno negali yo gusunguka chi sub county ku scout ya bana na connect the talents ya youth echion ogotebo kunate bange na bete dam that's why igasi na kanya kolire
tinya koleti ali sambegete tinya irikali doko tinje tiko sungo kaji sub county ko scout ya bana bana konja talents ya youth that's why na te banga ina bete dam ngabe ko busy ne gasi antali no busy obviously nda rekane ndi keke ntogete lakini gasi ane chifil ngwa edo obviously na to stadium na mbono no ne bintu byane tindo yikororo no ne cabinet yane no secret kere no secret ndarusia kero de cabinet inge kumeto majo bena ngo beke bintu byane ege none kana alikire ene tinye bitabu byane nini no ngo beka to debe kwende cupboard ege sama mondo kusia mwana mama cupboard ese cupboard eli no ne kivungo no mbwa bono kwa debe ne karo kwa jiti county no kwa etu emiremo to kwa dimiremo ya ubya no na bo understand na boro jina to kwa dimiremo no kwa dimiremo bya but ege ntonda I remember out of 47 counties 2017 kuchakoleta ya kombe kirigi ya inter counties tali gasire rais na andi tali nga Kisii yo kana koleta ki na ke kolerete na chite outside kuchakubeka umate ntubwate munabono ntubwate Kakamega ne bwa format e club ke ko ba supported ne county Machakos ne bwate club ke ko ba supported ne county but you really say county area Kisii na temete my best use ntorosi e club chibesa because chibesa njiro ya sports eji chitare ko kore gazi ri chitakiri ko kora tingo mai chiare goche eju ndaka kola tinore no nasa bono whatever na nkwade mete kusukuma na koleta proposals chinde tiranyare kimprove sports as a county ya Kisii usobo korere as a county ya Kisii ngagirte na baite kurende structure nkinta kete kokora na baite kabaligera muna bono tutware chi sub county kitware biti bibe upgraded birosi we bitiebia akaroto ko bitarira nona bana bali ba wenjoys ba korera maswezi tutarose tie biti bana ba nono mupiro Kisii toko wake up ya toko ika tutware biti bya sa bana bali tutware ages toko ba group kuru miaka totebe no 6 9 12 18 21 bama koruo no ne national team no ne go supply na under 21 bagende national team ebito tabugati tutware tiji structure jingecho we cannot make Mbano manju morigono wete na tora somoro Omogano ne tori na neli nyabuto Motego yo beto ngoso mwakingo yo asorongo Gusii bono tokera na sentunire ya tato hadabe na ngakinga yare ka krarda yedo kuru ase county ni ga ta yedo sini ga tikete meremo asentunde yo tato runa enhonyo etu merema ase county ya Kisii taro jiso bokara dimbu abeto buya krata wana ni ga bete dam do sini ga bege tu orotu non tokera na sentunire ya tato na jota ina ale kwewe meremo gosale kwewe chinguru chonze sensemo yo ai wegali ai we emiremo ya kabisa ngoja kobeka aringe chikosori chigendera se county ya Kisii to machako to bwaja sentunire ya tato kwira tore to skene ron distribe bwanso Gusii Ndizi TV ubwenso Gusii nigo bono ya nikirundekerene nego kurendera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Gusii neji county chito etanaine una e county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu Gusii Twaichanirie kuraria ogwakwa omogaka Samuel Nyangancha Nyarwaba oyo manyakende buna eyanono nigare omwana onyarwaba ontita na omongina Porini Nyanchoka nigare tato mwabo Elda Simon Moruri Choice Rose Aris Ondieki Nyagusira Paul Nyagusira Kemto Meshak Joel Kemwe Ouru na wande nigare Isebiara Marisera Wochere Margaret na wande nigare yomwabo Mayoni Andrea Nyagusira Nyosi Oseve Esther Nyamisa Michael Charles na wande nigare Sokoria Omwarimu Kombo Jared Onchiek Dr. Giles Omwarimu Benson Dallas Duncan Omwarimu Wilfred Radia Ruth Tracia Grains Susan Mare Richard Rose Maria Nance Defona
Vera na bande mwaberoye nigo rarusiwe enkendu ya Renmek sariki 13 motinyoyo ainiwe sariki 19 motinyoyo omwaka gw'ekirubere na 2023 ari ase enkayaye ogetenga sub location South Mogrango Central location kuja South Sub County Nyaramba Nyabigena Fridge ase bari bonsi mwanyorwe no wakwa kubatikana no usira kwa Samuel Nyangancha nigo twarure engora yaito. Maya de chiba sanguru kugira mareta mange sana. Ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa igoko genda sesimi yao ya koboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emya yemo yokaiga unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosorieye ni yabantoa bali miaka 13 guche igoro. Memano no mwanju muri na nekaro irenda sentundende ya gatatu yumuru muganone karotori na eneli nyabuto Motego karandete gotoerera iguru yumuganoe ana sensemo yechigosori kararo munyangongo ase county ya Kisii mono esorongo rwagusii onyerena karuwa kagure Motego obwatira mupira igweine goli nacho totebya imono na nagi bakabwaterende ne chitimu jinde babeka chigoli korende asentundeli ya kabere na totebuna na etumira masi county ya Kisii korende takora bokoreri bwaye buya bono totagatomayena hale kwewe binde byonse adeba egali ngoja wikala ngisa bu county chonzi yerinde obokoreri bwejigosori kine ase county ya Kisii. Motego, asante sana. Anga nene to irane back karona te bana bete damdi anga nene ndate kinki egasi na takire nkora tinje tikonyakora ena bege tu obisi na nje tindi umuntu bo obisi abantu ndokwata abantu bo obisi umuntu munanje amangana na sports nje egasi yani ndaiko obisi ndike something ndalike gendeke sinini insoke ngende field egasi yani mostly ne field ye tali obisi ya nje iko kware kwewe binde byonsi bina wasabete jegali abokorari buya ngoja kwekeri kwango siko kinije gosori ase county Kisii anga nene gento na takete ebiti birosigu egali na rekoewa tali na re gojo umuji Motego nja kunyibe kororo nyiga jororo nje na takere nsunguke ndole at least ebiti nore ji sub county chonsi ebiti at least no ikomi biarosibu egetie ebitie bitali Andrew weka bigo konya abana no ninje sinakite ko spotted ne Elisabu mena ruseti Elisabu yesi na ruseti abana ntubwata abana aba sana bari ki sub county lakini bono kuba identify na kukole the main problem ena atakite ki sub county eji talinga nene liko kuba coach chiki coach chibe trained abantu mbaro bari chakonyora chikase babe trained bakoneja the talents ya youth nje na acha kuba muna overall ko ngarukitia abantu ko monta at least nabokonyora twakonyira omwana onde na ero chirande elieteri Andrew koru Kisii na numwana onde nanda to Andrew onde ogoto represent from Kisii county tutwara Motego onde korana na enko abeta se county chiba senjare ngo resources yaringe chinge Motego chiba sanjiro ya sports lakini tinari ko risk yari uchi nje yari gokonya bana bali chitakire chikonya yeah chiba sanjiri echi ko barketed ya sports echi taro chisi yari uchi yeah bono kwa bere county ndi waje kuru ogoseno ndata ko base county ya Kisii asobokorali asensemo yichikosori na so Kisii county 2015 up to 2021 na contract yani expire yete ekaro ya expire nkatema my best korre county secretary usina assist ever renewed ona kana nyora mbata giti konkonya
tinko mayanki maybe atagite moe ama kurwari new my contract kwa sababu abandi mbaro twagakorire nabo ti contract cyari ku expire cyaba renewed nje na wate my godfather uri ko assist akore kwirende ne amangana na sports yari andetete na arandetete na wate godfather ndiyons no Iko wando debena okotatuare godfather na kuwa kwirinde kwa Gusii City County poni yanga yole wona igandiri reserve wona ngotema a small family ne rongokora nka abubasi bon watemirende kweno nji proposo kya to tebene kalkwal weto 2021 no mo gavana Simba Paulo Simbarata ra service watemire kumurigire ndo motena yaya aise kwali bagalinde na bako koremero belio ose ensemo gasese chiko solias county Kisii na temire kogenda office ya His Excellency Simba Arat na temire kwenda mara katatu na nyori gari bisi wono njege ndo message na atagite komorora nyirane gusini konya abana aba abake nebiti bibe birosigu abana bakorera emichezo ekirenga kiane ndubwate youth centers to ekina gite to promote inere gasi ananga enene mono yokurira Simbarat atoroserie biti abana bakorera mazoezi arafu to train abantu bakonya abana aba bigere umupira Kisii Motego ebe munenga kiria itu tuaringe na Shabana yeah inubono muna former athletes former footballers for barma gire ngoyo mubwate kyombase county ya Kisii mura kwane eneriogere monde no gavana baigwe karomo kumurigi wetera asekyombe osengero ekyombengero but nkeri powerful munegi tubwate Nairobi former internationals nkeri powerful muna kia former internationals nkero tindiko kana tubwate abaki kinaje Ombongi tubwate kina John Sika tubwate abaki kina Makana tubwate abaki bali abakuru lakini nkeri powerful muna kirikia former internationals ngego roje kya Gusii gitari nkuru rende kya regono maiden ngeli nkuru ande ngakira be kuchinguru ande ngokebeka chinguru anga nene nkelinda atebe ngaki maybe lack of chifili choko train tro chi stadium negendete kote abari renovation ngagita nene no twakorera masoesi ono Kisii primary eri egetikeri keregeke ndu masoesi ndu gokora muna ekaro muri stadium you just enjoy ekaro stadium na kubwa a small field but a small field na bego komeke okora mazoezi na utakokora mazoezi you can make it tinko manyese problem oboreke fumbule maybe Kisii County yeah ekaro tokora chinze chesiko anene kero aba gosori babere abanyango kabisa na Motego bono tangana babwate team gosale koji as team gete none ya Shabana ose timu ende asorongorwa Gusii ninge kogera Motego togoteana bono ochireka gokoro buremi na nini garenge omogosori giato takiriko ba ekoja sigete njenda egento nda request His Excellency Mr. Simbarat aise kongirani county njegente gitangani nda mu request to upgrade Jifil aravu to ari academy tulike coaches babe trained arafu that's the only time umupiro Kisii ora wake up njina kinda mu request munabona aise kongirani ko request aise kongirani egente gitangani to train each coach to upgrade each field arafu tuanze kona ya talents cha youth ya miaka 6 pagende 9 12 18 to 21 none kero bono kwira ni ska wote ano bole mi o wenda to kora kinu bwato mo bo kwira na se county ndo imokiriri birengo bichiko soli se county ya Kisii ekero kora aliri Motego ano muntu kwa bera siko soli matuka manga kukuliri birengo bichiko soli se county ya Kisii Nyamira kiara onoro Gusii ose korenge ose ko toirane back na kingo kote bintu ra kiti feel ya bintu ra kiti feel to tu ari feel chingi ya to tu are equipment pia ntrageti to ise ko tu ara feel chingi ya to train chi coach arafu that's the time umepira yaito oligeri Nyamira oligeri Kisii County that's the time umepira yaitera wake up yeah apart from we county ngima ndobwate ji constituency ji sub county boni abana buna yokurukuru asensema ya basi watemire kuligino no mujumbe obo basi mo kwandende arora chakira karore kabura chakira asensema ya basi kwimo gijiko sori kurwa asensema na chire kotema
mono turo chimbamenya tinkaga ebamenyete Nairobi ababunge babetika abange babo mbamenya tinka bago operate kwiguru Nairobi kumonyora negasi enkong sana nando kumanyanga ndialenka negasi enkong lakini nse komonyora tuikaranse nere nse komweresa takwanga na really they can work with them yono andrete komorigi ningendete komorigi none MCA nere kwanza ngochakera andigerie kwirenda wodi yani mbobas kuitangari biyo kabisa fono to tebe nangagie gwa korete amangana yengoyo michano nere make gwethirite metendire mo wake ngokwanya kwa bunekire osegwa arate nino mupira na bora totebi asomore biru Omogano nje through football na bero operated mara mbiri but injury kwa operation tinavonda atevensi moro operation but na korero operation entangani na korretu ndi na Shabana yakabire na korretu ndi na Kenya Breweries na renge NCIC Coshi Shells nga ekegwanda kelitwairwa wakorera mazoezi nganyora na tachire ngoro ime ekarana Shells ekarana tachire ngoro ime kumbe na katire ligament one of my ligament ngaira ni back to Kenya kakorera operation ili ekarato jigwaka second leg onyore maybe na recovery na bwende ikanata ba minor operation na wana iranti ku Kenya nganyore mbukiri ya Kan hospital ngairwo ngakorera operation na wana bete recovered ngaira na mangana sports ngwate isato ene ya Shabana ne ya Shabana ne ya Shabana no ngakia jete no monto gwagete ena tajitu nganyora nero na katri ligament igo inere ngoyo na bere ngoyo na bere lakini ndende still ninde strong I can na bongo coaching wakora kwirende muna bona ekarona gotebi tena paka sinini ekarona na tualete ya kombe 2017 ina coachiri county ya Kisii na akakire portion 5 ngina akakire the last man in the goalkeeper in the coach the same time ngo ba coach in the bono ndo gora murobiri b'Omogano na nene kero tugana sesema ya Shabana no akionyeroje kiara no munyango gasesema ichiko sori Shabana nye tutageto mpiro Kisii o wake up Shabana kana kwata bichi tutwari youth centers chi na kwata ko chakire miaka 6 kutoka ende mpaka 21 to supply bichi Shabana na tutukara twari chifiri chingi tu train chi coach na botoko work na boga Shabana eko wake up tubwatera ni twins na Shabana eko wake up ekero to kwana anene kero totebe na usekero jigosoli jigendrete abanyango ngombaro abone ba kuminyo kerensi ya Kenya usiba kwa kemipira lakini abanyango ba kuminyokana maro mo atemino kubareta mo basire no ni jigosoli ababande ba kuminyoka torigire kranse me eldoret gose seme Rift Valley barabungo konya bano ne biti bagaje Motego ngo tebia sana ne aba former internationals bari Kenya gusibara outside Kenya kagirite kuja kubabeka mo ni gasi enkong that's where konyora Rift Valley babwatiranire bari bagakorera maybe football athletics turoji mostly no abange baba baruete koru barabungo mbabwate byombe byokonya the talents lakini into Kisii kubaleta amo ni gasi enkong kuja korosia committee yo kubaleta amo nandi kubanyora ni gasi enkong ntu atemete karuto umirante mascha twaringa na babarat oyo minto kanyoto nyorire nyantika mayo tunyorire ntu atemete kinobiri ntu atemete gukwani kintu kingi kitochamo lakini kwirende yajite egasire rangira ntu chiti korangirane na ntumerane ntu tried our best torenga nturangira ntochamo kucha konyora abantu bonse kubaleta amo ne gasi enkom yo mana do kiriri jera mate kargia sire ne yo mintuntu a discuss tinere nani ne yo mintuntu a discuss tinere bueno apart from mangana challenges chiriwe teirenge achievement jiro nyorete na Motego asensemo yo mabwao achievement njire jiri kwara nyore biresato ebiegwa ndege nteka nenda ndatebe mupira no ndigete county na chite chinze chesko na ikinanyo nta kuru isko gali muna wana na wata wiki ngangere mbugate Nairobi ikina kyo true football kia kwa taki ya nete ya reward ende ngerinda atebe ngaki true football
o ise former nini governor na ngete ige barua Kisii County ya na vivere ndate within no ngete gas Kenya Breweries ise company nene ya kwanya ko bari ko na sidia sense itu ya Kenya na noyo muri bo manyangongo na bere ko kana sin marakabere na renge masucha na renge Machakos. That was 2017 na 2020 did it renge masucha Kisii na bere ko kana isiru so na bere ko kana sin marakabere na choose last year the is excellence the governor Simbarati na organize for Kisii County as asucha yeah mbia kabisa bano nagani robo semi babo mweru jasoma jumo leli poliora gani amanye kurwase ene Motego na ndi boliara ire nere bomokonyo jasoma tukaribusi njige nto ngeke nene ndasabe ngusabe governor ya Kisii Simbarati atoroseri biti na ndege nteke nene tutu areka twatwale biti ebya to train chikoch yeji chi scout na kina cha talents cha youth digere emyaka yere go chibosio tutware anata nini ata Motegos waka omupira national team na bakere bagenda isiko na barabo also that is the only time turakonya abana ba Kisii yeah mega bso Motego meto modara wachi kombona ya Motegere na bwate family gosimwana na ro bwate nere urachi kwa kingo yobuna Motego wojasa mutuka mami meto modara wachi ko bolende Motego na bwate family ya bana bane murgia na korko spora ya muita oyoro daktari murugio no kabiri akorko ereni yaboke oyore Kisii this is a business woman esaruni akora abana ni mbato munyaruko yomo aba muramba tatumbwate abango kora bari amangana sports mnabono naru yore university na mukaneti naru RKU kwa mukaneti oyore Brannigan nje minta kitakora amangana sports nindoje sports ngi yakora hivi lakini ninatata kitakora ke hata kitara asoma gukora go chingukira chitiago chi na babande ngwaka bari tatigarende nabakebari iyo namuje ke ungero Motego yo mongo toka Motego naro me mano mwanju muriria ekara kwananga mono hinto somoro rimo kanone twarenge na enele nyabuto Motego atwere sire sabari aya nene asensemo yengoyo asu chumbaruna tige bitibiro suwa se county ya Kisii na norongo rwagusinda tunyo ale Motego abange asenseme yengoyo na wakirembe bana ekara kwere libali abana kuri umuroberi yo Omogano asenjera abana tumirane weekend kana turanya no mugeno ndenda studio tukwanda manga somurubiri Omogano kwa kira bonsi abana kuna chibichana muri yago cheira senjera ya bene tumirane weekend eliane Brighton Makol